size multi-purpose cooperative society lamps asahem kangpupon. Nijang Karbiang long 1 number Doram si Kapalu song large size multi-purpose cooperative lamps asahem kangpupon. Bangso sahem kangpupon I Robhat Jotaro alang litum bahini ahin pese bangso asahem in pupon lo. Bapen Doramla Mondol President Khorsing Be Lapen Behosin Chairman P Secretary Lapen Pinang An Kithe Kini Matum Chitong Dun Bangso asahem kangpupon mate bangso ajay mek along ason muni datum kachuklem pel koson se ale kelong pondima bangso alam sita me chithan pon bangso ama insam jin pen kachun pondong lo dongka mukamen Priyanka Balmeki report News 18 Difu Boston Cooperative Lamp Society Chairman Blessing dan punya lagi satu manting dan untuk orang Cooperative Society in charge EM Kambura Kiling Kehai dan Ladang Cooperative Lamp Society orang Vice Chairman Sarin Sedara Kehai pencenok Secretary Koordinator Kehai Tenor Saudari Kambura Lapen Pekam Parti Alidar Power Car Kiti itu Lamps Cooperative Society members itu shareholder itu adu kami sami penyapor kini abut ini penyekan sam dan karbon bergerak ini karbidan pasal asal orang sami serta Lamps untuk ikutan kokma muhet di mayalang ti sami labang sapu sekli kami itu bersama presiden Kongro. Nanti bilang ke pulau yang sekarang itu 2006 anikan langsung Lamp Society mak itu bosong market fungsi ikut Kongro. Asu market aku ngkang kupon hanya suri dingo langsung suri dan elektrisian itu apa elektrisian kami Kini itu terdulang kami. Lalu Lamps Cooperative Society bang itu kita langsung sebelah. Kami kita langsung mangke itu dijual sang ibu dalam udesi kion. Amur pencinta dalam pribadi terang itu bermampu pribadi akar itu kami ham sini. Inilah bangsa kangku pengalaman bang. Ini masuk kampung mana lagi? Mana godaun lo? Isi bangnya lo ada office building dot ada kunci kecil lo. Lapen namanya office building bangket kono 14 lakhs. Lapen sini isi asengson. Nasi nasi kampung lah. Lapen tu bangket ada sang kibia dingre. Ason kibia dingre. Tools semua kibia dingre. Nasi lagodan kita bangket asengson. Ini bang ke kapor kimiar ni lo Bhoksong Cooperative Lamp Society afrang ke Bhoksong Bazaar adung cikoinot sedulo hada bang ke kapreg mana children park somar ke ju edim ta kenang sot manadin ke pusi kadu we cikroi sar nama hada ke children park ke kimjipu cisik si ladak bang Cooperative Lamp Society pen kena madi maklong kedung du dak si lembang nang sip lo pen pinangan anengkan afrang pen samila Cooperative Lamp Society Department pensami dak go down ang sengson lo go down tang RP pini bang aku langsung office building pulo office building bang ke iltum ia makahay kiling makahay siwang sinain pulo nengarong nonin tumta kasi mo prang dak kedor di kipling play son do ulang pusi dak lemson pachini pulo lagi nilipen cenglok department ia makahay kadu iltum citura peksi dak kedor di kenang surah hormoan iltum kipling konto